ama sa penin ki YouTube channel subscribe bol hozo sile video hozo si chunga ke pana ken phongin episode masain multiplication trick in a ball win phat chom video ka ta sinin tu chunga hen calendar tricks in the vet divin ka dei sa kinin nin support jing wal aban ban ka hin boarding hin chuti lowa hele tu lai quarantine home lockdown ji a ma ke bol lo ji a he cho he phat chom na khat be na nei kha le ta he ka hin bol he in ni support zama le wang cha abana ka he kham kham ho ka hin bol be ding lai he jin he ji chun subscribe le like ho jang ni bol pi benang comment jang a hoi zading a pha zading di sa o mai le comment jang nin bol di win ka hin het sa in het him lo hon jang inbox ni hin bol kit dio ti chu request a hin tu chunga hin calendar tricks hichi problem solve board hin ding wa chu monkey value day code kiti monkey value hi January pa na December hin code kha ani su ke ben hin hichi code ho chu January 1 February 4 March 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 hi cho si January pa na December chen hin hi cho hin mer chi lawa ha chen chilang solve hin hung boi ding ei ta ji chen hi cho hin mer chi utin ipiti mer chi dham te le agom lam pe na cho 12 square 144 5 square 25 6 square 36 12 square plus 2 146 hita jana mer chi ayang le hithi chale day code Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday hit all sin code khat chi nei kiben see before 2000 chita le after 2000 in ka hom khanin before 2000 a pen him 0 Saturday code pa 0 a hong ke panding 0 Sunday 1 Monday 2 Tuesday 3 Wednesday 4 Thursday 5 Friday 6 hita hong after 2000 a he le wangchun 0 pa hi khana kinung chon ding Friday a 0 ong hi ding abana Saturday a 1 ong ding dai khana kinung chon ding he chi hi le tun on which date was the following on which day was the following date 16 May 1996 2nd October 1969 hi cho yo si hana veleu han ita san lo wa hele calendar pen to check na board hi tun 16 May 1996 na bomba sa penote hichi solve na ding a hen sa pena chun chi last last two digit of the years 1996 96 pa hi ji in lang aban ting le a date given date 16 aban ting le May hi code ani pen ji pitam May code chu 2 hin chu khana ji ding aban ting le 96 hi 96 hi leap year zat an manam tin het no male leap year ti pa ham tela after 4 years si le umei ja chu 96 su direct nga fall on a divide the hi 96 si direct nga fall on a divide jing the hi si fall and divide le chun 4 2 are 8 1 6 4 4 are 16 achu te le chun hilanga remainder lo to pi te lo ha ban divide the lo wa le chun hi chi na la jing din ta he remainder jong 0 a hi khal ji a chu doubt na ni lo dio ka dei sen remainder jong le abana pa remainder pa divisor sang ni zo a he chi pa na la jing din 24 hong jing din hi 24 leap year anoman in avelin hin sei kelang si hi last two digit of the years abana chipen hi date given date hi in si hi monkey value hi in 24 hi number of leap years 96 ko number of leap years 24 hi cho jo si hin gop su ke ding hi tun 96 16 2 4 cho si gom de lew han 6 10 18 1 in hand 9 10 12 13 138 hi 138 hab da khana ni sagi umei ji achu hi chi 138 sum hi 7 ana dividing hi 7 1 is 7 5 8 I mean sorry 6 8 hin 6 8 hi 7 9 are 63 to here remainder hi 5 hi in hi chi 5 pa hi day code a day code hong day tai day code chu si hit 1996 before 2000 ya chu day code before 2000 apa jana ba na hele 5 chu pi ha Thursday hi in that 16 May 1996 chu hi chi hi
Thursday hi ding ai tai na check nom jong na check thin tin check kho jong ngai pui a hi sai hi aji chu hi chu process na zui lai chana adi na calculation adi mo lo hi la adi chana na solve do ala chen chu chi last remainder pa hi adai code pa chu yeng ding hi chi dai code Thursday hala chen 16 May Thursday tin hi jing hi tun neo khat gang devin 1969 langa na vacate leo han 2nd October 1969 chi pini kho ham izoi bor saw bong chun 69 anoi a direct bor jing oten abanin date October hi mon ki velo October chi jan ham 1 hi chi a chu 1 ele 69 chana hi 69 chana hi leap year zat chan no manam tela 4 is 4 29 47 are 28 remainder 1 4 sanga niaw phan a chu 17 khola jing dei tai a chu tela chun 17 leap year an man hi tun choyo se gom ke la chun following the same pattern 9 10 19 1 in hand 6 7 8 tele 8 to 9 hi hi chi 8 to 9 asam pa hi ni sagi hin hap ta khana chi a chu 7 and divide ke na 7 1 is 7 1 9 7 2 are 14 7 2 are 14 here le remainder 5 here le chun 2nd October 1969 chu chi jong hi Thursday mama a hi ke jong hi Thursday mama a hi ke hi abana after 2000 a khat ga bol beuten a chaina dingin independent imasang wa hung independence day hi iti ni khu hem ga beute independence day 15 August 2020 chi after 2000 a phanin adai kot wang thung khiding hi ahin la dang si ke bang ding ei a chutwa hi last 2 digit abana date 15 August month ki value chu August month ki value chu 3 hi August month ki value chu 3 ele 20 chana hi leap year zat mam fall and divide na hele 4 5 for 20 chutele 5 leap years number of leap years is 5 26 gom na chun 10 13 2 3 4 chutele 4 to 3 hin 4 to 3 chu 7 and divide ke ding beb na zui jing de hi chin na zui lai chana chu la calculation di pole di jing de hi 76 are 42 1 ele remainder 1 hi ala chun remainder 1 pa remainder pa he day code ke ti ta chi day code pa he after 2000 a chu 1 to Saturday to Saturday wang si ta ti dem suti jong he talo da ni suti lo ni chat atu khain kho len ain la atu pi pen chi calculation ke bordan hi he thim te dio ka ging cha in avela a chaina ke adding explanation ga tha bor ke le han 96 last 2 digit of the years abana date abana hi pen hi mon ki value May to 2 hi in abana 24 hi pi ham te 96 ko fall and dividing hi pi wala and divide de ham leap year no do ding hi last 2 digit of the years date mon ki value abana leap years number of leap years ito si na got ma asam pa to 7 and divide china divide to a remainder to day code pa khona ba de chi day code dung ria kho 5 ya le before 2000 a ho chu chi zon pa hena ba ding after 2000 a ho chu chi zon pa hena ba ding we had team du ta sanomen I had team do hon jong inbox ni hin bor thi hi ta le ba na jong chi sanga hoi zo upload ke dio ekine mo bin abana episode ananga chi ke dien ka hin team kine ka ke pa e